Ake sibingelela amadoda ase-South Africa. Bafowethu, mina ngubani nguBishop Ngcobo we-MK Labour Desk, and i-MK Labour Desk iyafisa nje ukudlulisa lento esibonayo ukuthi iyashoda eSouth Africa. Asimbonge udadewethu uMazuma, uNgobese Zuma, uJacinta we-Mash and Mash. Asimbonge uPhakela uMthakathi, simbonge uNgizwe Mchunu. Cha bafowethu, siyacela-ke thina njengabantu abadila nomzila wabasebenzi. Umzila wabasebenzi bafowethu usenomsebenzi omningi ekufanele wenziwe, and siwubonile umsebenzi eniwenzile bafowethu. Nikhipha abantu bokufika eSouth Africa. Ngeke sikungakushayela izandla lokho, kufanele sikushayele izandla lokho. Sibonile amabhasi ephuma, zibalwa iy'tats, kubalwa ama-countries ngama-countries aphumayo ezweni lethu. Let's upload that bakomrade. Singagcini ngokugxekana sodwa kungekho la esike savela khona njengabantu abancomayo eSouth Africa. Obese ngidlula ngithi bafowethu, in the workplace abaqashi they decided ukuthi bafihle ama-foreigners in their factories, in their homes, abanye bathungele ema-garage. We know that, and sesifikile emadlebeni ethu. Izolo we had a big march esiphingo yabasebenzi ngoba bafowethu bonke labafowethu engibabalayo nama-teams abasebenza nawo badila kakhulu nento yokukhipha ama-foreigners eSouth Africa, but thina sidila nento direct yasemafemini yasemsebenzini. Ngingakho ngithi angiyicacise leyo njengoba nje from the 30th up until now sesifaka abantu aba-close to 5,000 people ngenxa ukuthi abantu bokuhamba bahambile. So siyakubonga lokho, it's a relief ngoba besibafaka abantu kodwa sibafaka with the less number. So now-ke siyanicela-ke bafowethu, musani ukulwa nayo into esiyicelayo kusho indoda endala ekade yawuqala lo msebenzi. Noma abanye badecide ukuyithuka, abanye badecide ukuthi baphume la sebene-experience engeyona le esidingayo, kodwa kade sabakhona futhi siyaqhubeka futhi sisazoqhubeka. It doesn't matter ukuthi umuntu uthukwa kangakanani, asicabangeli thina esithukwayo. So nani bafowethu, musani ukucabangela imizwa yenu ukuthi khona wabona umengameli omunye wangambona, it's okay, sekwenzakele lokho. Kodwa ngesikhathi uPhakela uMthakathi benongizwe bephuma kumengameli abavange bawumise i-Mash and Mash, baqhubeka ne-Mash and Mash kwangazathi akaze kwenzeke lutho. So bafowethu asiku-uploade lokho bese sakhela phezu kwakho ukuthi bathini kokunye okurong nani okurong. Asizele ukuzonaka izinto ey'rong. Izwe mali unayithile bafowethu, ngiyathanda ukusho ukuthi kukhona lento yokuthi kukhona amaXhosa, kukhona amaZulu. Ake sibridge those yabo lezo zinto nje ezi-tribalist, ake siyibridge lezo, ke senze i-unity in South Africa where we can stand up for our own. So lokho kwenzakele bafowethu, ngiyakubonga kakhulu mina kuPhakela uMthakathi, uNgizwe, uMangobese bafowethu. Noma sekufika umoya wokuxabana, please stay put, nenzele thina eSouth Africa. Mina ngijoyinanga i-Mash and Mash, lokho it's open. Angijoyinanga i-Mash and Mash ngoba yaba nabantu abanye abayijoyinayo abasithukayo nje kungenasidingo, njengoba namanje kusaqhubeka lento kamathukana engazi ukuthi uyophela nini, noma ipolitiki ekhona kuthina abantu abamnyama ukuthi njalo masenza into enhle kufanele kube khona oyedwa ozoqhamuka athuke omunye ukuze omunye abone ngathi lento ngempela yenzakele, ingenzakele nezwe lize likholwe lingenayo iproof ukuthi leyo nto yenzakele. Angikho lapho, ngila ekutheni
bafowethu abaqashi bavalele ama-foreigners kuma-factories, abaqashi bavalele ama-foreigners emzini yabo, bathi lokhu kuzodlula lezi ntuli zizoba settle down bese beyaqala babasebenzise. Sikhona-ke endimeni yabasebenzi, thina sibambele lo qhaza nje endimeni yabasebenzi ukuthi ebasebenzini asenze sure ukuthi wonke umuntu owumsebenzi osebenza nomuntu wangaphandle undocumented, sicela athathe nansi hotline 061 ibesithi ke 525 ibesithi 2949 hotline yethu le. Sizoyizela, sizocela bonke abano code 14. Next week Tuesday sizobe sisemabhanoyini, siphinde sibe la eBluff umhla uLwesibili ozayo, siphinde sibe la ka Transnet. Bafowethu sithola ukuthi ama-foreigners still are driving ama-trucks. Ngeke sivume njengoba sishilo, we cannot allow abantu bokufika la bengezile ukuzoqala amabhizinisi bezosebenza sikwazi thina ukusebenza. Those are not scarce skills. So lapha-ke siyabonga kakhulu Esiphingo, siyababonga amaphoyisa akhona, Metro siyabonga, SAPS babunzama siyanibonga lapho kwa SAPS indlela esibambisene ngayo nomphakathi wonke. So kusukela manje bafowethu we will make sure ukuthi abantu bakithi bona bangena emsebenzini. Lokho sizokusho sikupublishe ngoba ayikho into enye ezosiza ukuthi abantu bokufika bahambe ngaphandle ukuthi baphelelwe iphalishi eSouth Africa. So ke ilokho ke sithi ke bafowethu ke asihlanganeni sonke asibene imbumba. Bafowethu ke siyekeni ukulwa njengabantu abamnyama. Khona abantu esiba-avoidayo la njalo ukuthi mabebona ukuthi bashonelwa igama labo phansi bese bevusa izimpi ey'ngenasidingo. Siqhubeka nje thina sibheke la khona esi-achieve khona a-goal. Sibakhiphile abanye, izolo sithe siqeda imashi kwangena abantu emsebenzini ka-Angel. So namanje sifaka abantu emsebenzini la bedingeka khona. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyacela ke sibe united eSouth Africa. Abebeyinake indawo yokusebenza babuyele lapha ekusebenzeni bafowethu. Sizokusebenza sonke together. Ke siyeke ukugxekana kungenasidingo. Siyabonga kakhulu South Africa, siyabonga isupport enisupporte ngayo kulento yabantu bokufika yokuhamba kwabantu bokufika. Siyabonga, qhubekani. Siqhubekani bafowethu, siyabonga.